kamen. Nagtalinet iti takder ni Congressman Angelo Marcos Barba nga saan nga pabor iti impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Impetting na nga saan nga nagpirma iti pa dati impeachment complaint asakban ni Dimanon iti Senado. Ngem kalpasan iti sungunong aldaw nga nai-remanded ipasubli iti Kongreso iti impeachment case ti Vice Presidente. Segon kini Barba tinadakamat nga kung reklamo ket magsirton iti sumurong nga ang set iti Kongreso gaputan naka-breaken iti agdama nga natin Congress iti pagpandayan linteg paset iti inuman kin panang sungbat na no anya iti rason na iti panaka i-remand detoy impeachment case ni VP Sara. Please, let us not talk about that. Sa 20th Congress na lang natin pag-usapan yan. Basta, hindi ako pumirma, di ba? Yun lang yun. And I just followed the pronouncement of our President, President Ferdinand Marcos. Walang mabibigay na maganda yan sa taong bayan. Yun lang ang sinunod. So, it was remanded. Let's take sa 20th Congress. Naka-sinidya na kami. Naka-adjourn na kami. Nagkikwita bulan iti Marso, Idol Lawrence, ada iti sabaliman ng bagsada iti inuman tayo. Kini Congressman Barba, nga inbagana, kin inamin na ang iso na saan nga nagpirmat impeachment complaint, idinto ni First District Congressman San Marcos ket nagpirma. Kasimati dati, nasumbat iti Congressman. Yeah, ito yan, di ba? I did not really sign. Ano ba yan? So, forgive me if I read the signals wrong. I just followed the announcement of the President that it is a waste of time. That is why I did not sign. Now, if I read the signals wrong, my apologies. And I'll face the consequences if ever there are. Idol Lawrence, di muna inuman tayo kingkuana ket nagtelnet ti estado na ngayon nagtsang pabor iti impeachment case ni VP Sara. Idol Dennis Alipio, Tatak RMN.